Ovo je priča o Stevanu Nikoliću zvanom Limbo. Rođen je u Beogradu, ima 62 godine. U Hrvatskoj živi od 1964. u istarskom gradu Rovinju. Poznat je kao čovjek široke duše s 1000 zanimanja. Živio je život, volio je i voljeli su ga. Neki kažu da mu je profesija osvajanje žena, a on tvrdi da samo voli žene i da su ga one osvajale. Čime se baviš? Ja sam po zanimanju koreograf. Pa vidiš da smo u fahu, ti se barem razumeš u to. Ali super mi izgleda. Znači, drago mi je da vidiš kako je prijateljica, to ti je druga. Mamo! Mamo! Pa volim ja mamu, pa vidiš. Mama ima plave oči. Pa mama ima isto ludnica oči. Vama svaka čast, pa joj, ljudi moji, pa šta ću ja sa ovolikim plavim očima, ima li neka sa zelenim da ubacim je? Prvi put kad sam došao u Rovinj, onda je još vlakom se dolazilo. Ja kad sam ga vidio, ja sam bio očaran. On ima ima neku čarobnu, ne može to da se objasni ako ne osjetiš. U Rovinju teško sa strane prihvati čovjeka. Teško. Barem u ono vrijeme. Ali kad te prihvate, onda je sve okej, onda si njihov. Ja sam po zanimanju metalostrugar, koji sam završio u Beogradu, a inače se tim poslom nisam bavio. Ugostitelj sam radnik više godina, pa i danas. Bio sam 6 sporta na Crvenom otoku, gdje sam držao razna sredstva za zabavu. Radio sam ulazu na nudističku plažu. Priredbe sam organizovao uveče za strance i poslije toga kad sam prešao, kad je bila ova pretvorba, pa sam otišao u privatnike kad su ponudili, onda sam 10 godina radio samostalno kao šef sporta. Nakon toga su nam to opet uzeli nazad, da ne može više da se to mora da pređe nazad u ruke Adrias grupe i onda sam silom prilika morao da otvorim ovaj mali kafe bar gdje ja i moja supruga radimo. Ona je doduše više tu, a ja držim jednu malu galeriju u Amarinu, koji je nekada bio nudistički kamp Monsena. Ja imam svoju priju. Prija? Koja je prija? Hello, prija. To je super. I lijeko, ako lijeko pjeva. Pa daj priju, zovi da dođe ovdje prija, neka dođe da vidimo šta zna da pjeva. Ja sam čuo da ti dobro pjevaš. A ja obožavam žene koje znaju da pjevaju.
Ukrajina, Kličko. Kličko, U svome ne baš kratkom životu bavio sam se sa raznim zanimanjima. Tako da od slikarstva, pa radio sam i fizičke poslove, i malterisao sam, i zidao sam. I ne znam čime se nisam bavio da bi mogao da opstanem u ovome svetu. Jer i onda nisu bila dovoljna sredstva, mogao si se baviš sa više poslova. Radio sam po disko klubima, uveče na ulazima. Bavio sam se trgovinom namještajem, jer u ono doba nisu se toliko ljudi razumeli u te starine, onda sam ja to po celoj Istri išao, kupovao i prodavao ljudima koji su imali novce i koji su bili zainteresovani za to. Daj nešto veselo. A moj čuči na vetru. Ja sam radio na nudičkoj plaži na ulazu, tako da mi je kontakt sa ženama bio veoma lak. Pošto je tu milion žena prolazilo, tako se to kaže, i muškaraca, onda sam ja poslijepodne obilazio tu plažu da vidim da li sve štima, da li je sve u redu, da li ima nereda, da li neko slika, da li ima žalba, da li ima molba. Onda sam ja lako mogao da priđem i pitam, izvinite, vašu kartu kontrola. Ona se digne gola, ja pogledam sve, da je sve u redu, kako je građena, postašnice sede i to je tako su kontakti išli. To odeš od jedne do druge, jedno pitaš ovu, drugu pitaš da li će popije, treću da li ćemo se kupamo, da li želite da se vozite sa barkom, da pogledate ove okolo, našu lepotu, da vidite sve kako je kod nas divno. I tu od 10-15 žena uvijek je jedna opalila. Nalazimo se na otoku Svetog Andreja, bivši Crveni otok. Ovdje sam proveo 36 godina kao čuvar nudističke plaže i animator i voditelj sporta. U tom periodu kroz moje ruke je prošlo raznih žena, što strankinja, što domaćih. Bile su neke za dnevnu upotrebu, neke za noćnu upotrebu, neke za šetnju u grad, a neke su bile i kao zvanične devojke. A moj čučik na vetru, hop. Limbo, legendo moja. Kako je? Nismo se dosta dugo vidjeli. A nismo se vidjeli dugo jer su nas ubila ova teška vremena, međutim... Daj mi reci, pa koliko smo godina već mi, koliko se družimo i prije mene? Pa jedno 25-30 godina sigurno.